siyala kancane nami kaJesu lapho baba umphostoli uMansibande umphostoli uMansibande abafundisi omama bafundisi omama bonke iy'tshasane esigabeni kaJesu. Ngibonga uNkulunkulu egameni likaJesu osangigcinile kusuke manje. Ngizobonga nje kakhulu amandla kaNkulunkulu nami angenzele khona sisemkhosini. Lapha ekhaya ubaba wami uMlangeni Mlangeni MaSikhosana. Lapha ekhaya ngihlala nobaba Mlangeni owagula ngo-2018 waphazamiseka umqondo. Kusho ukuthi-ke bengihlala naye nje ekulesi simo akuso. Kodwa uNkulunkulu ngibonile engenelela kulo mkhosi. Ngabona uNkulunkulu engenelela ngoba sasikade siney'celo esasikade siy'bhalile eceleni. Nami ngacela nje uNkulunkulu ukuthi angenzele umusa nje ila ekhaya-ke kube khona ukuthula ngoba ubaba begula nje asikuthole ukuthula. Uma esevuke yile nto uvele abanga umsindo asemshaya. Yabona nje kungabikho nje ukuthula. Ngicela nje ukuthi ngiyacela ukuthi engenelele lesi simo ubaba lento emphethe ikazi akwazi ukuthi ake-control-e yena sikwazi ukuthi nathi sihlale nje njengabantu sibe nokuthula ekhaya. Ngibonile uNkulunkulu engenelela ubaba ukusakwazi noma sikhiye igate angakwazi ukuhamba emgwaqeni. Ngabona uNkulunkulu engenza umusa engenelela. Ngabona ethoba ehlala ubaba ekhaya engasahambi emgwaqeni. Ngabonga uNkulunkulu ngambheka amandla akhe ngendlela ubaba abenamandla ngayo ebengafuni ngisho okhiye bebehlala kuye. Uma uthi ukhiye igate abewufuna ukhiye awufune ngenkani uzokhiphe umnika avule igate ahamba lapha afuna ukuya khona. Ehamba imigwaqo yonke ubengahamba azofika phezulu uma usuke esikhaweni nje asukele ekushini azofika phezulu emakhaya ngoba ehamba ngeenyawo. So lesibizwa ngabantu sebesitshela ukuthi kanti kwenze njani. Kodwa nje uNkulunkulu ngibonile engenelela. Ubaba wathoba wahlala ekhaya. Ubaba wadla ukudla ubaba ukuthi bengakudli ukuthi umnike ukudla adle kancane usebekile. Ngibona uNkulunkulu engenelela kwabuya ney'cubu zomzimba uyadla ubaba uyaphuza. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngamdumisa ngathi kukho konke engibengikufisa empilweni yami bekufisa ukuthi uNkulunkulu angenelele esimeni sasekhaya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyambonga ngimdumisa unika ngenzele khona kodwa ngikubonga kakhulu yile ukhangenzele khona ngoba kumnangile egameni likaJesu bengasahlaleli ekhaya abantwana kufanele ngihlezi njalo ngibakhanselisha. Abanye besebedropha nje esikoleni kodwa uNkulunkulu ngimbonile engenelele. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ngiyamdumisa. Ngithi uyifonke phezu kwakho konke ungethele umusa. Ngiyabona konke bekade ngenzela khona. Yebo besiphila singalale singadlile kodwa ukhulu kakhulu bekuyile impilo. Ngibaba uMlangeni abeyiyo ekhaya. Ngibonga uNkulunkulu unomkhuleko vele esinawo emafonini. Bekanye ukuthi ngimkhulekise wona kodwa ubaba uMlangeni ukuthi umuthi uyamkhulumisa. Idimoni elikuyena belivele libhedisa. Mangithi akathi uJesu Kristu uyinkosi avele athi uJesu Kristu uyinkomo. Asho nje izinto ephambanisa kodwa uNkulunkulu ngibonile engenelela. Ngabona ekhuluma kangangiqonda. Ngambona ukuthi uNkulunkulu siyangenelela. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu enhliziyweni yami udumisa. Uthe usuke ukuthi mhlawumbe bewusuku isithathu sisemkhosini. Ngabona embonweni ukukhuluma nje izwi lathi izwi mufuna ukubona ama-benefits kaNkulunkulu register ENtabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngithe sengilalelele izwi emva kwalokho wasethi lasithi izwi uma usuqeda ukurejista ENtabeni yendlu kaJehova uzobe usubhathiswa ingubo engcwele. Ngase ngiyibona futhi embonisweni la epulpit ngiyigqoke ingubo ende. Angisho ukuthi mhlophe kodwa ingubo ebeyinde
ikhave namaqakala egameni likaJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu kukho konke ukungithwala, ngiyabonga nokuzindela kwakhe egameni likaJesu. UJesu Kristu uyinkosi. Amen.